E te iwi kia whaiwhai noa ake i ngā kaupapa hā kina mō tēnei wānei me Irena Smith, tohunga hā kina o te karare tino tohunga rawa atu nei. Kia ora, Scotty. Me te aha a tāhua ke atu koe i atu mamau e hoa. Whutuporo, rangatira ki ngā Reds a te pō nei, ka ngā wari noi ho tēnei ki ngā rangatira? O tērā pea mōhio tātou ko hoki pakari mai rātou i tā wāhi e toru ngā Wikitoria kei roto i te pēke. Hoi anō, ko te pakanga nui pea kei wainga i te tuakana teina, ara ko Daniel Braid e tākoro ana mō ngā Reds, ko tana teina ko Luke Braid tērā e tākoro ana mo te kapa Chiefs. Nō reira, he rai ki te rai pea tērā o ngā tukinga, mōhio tātou te kapa Reds i hinga i tērā wiki, ka rekore he whai utu, engari rangatira ki te kāinga e hoa, ka re tu atu. Tika tau. Ka tahi anō ka mārama ngā kōrero o te wahanga hā kina nei tō tainga mai. Te tākoro tino nui whakaharahara o enei whakarangi whakatāne, ka rea kore ko tērā kā tū ki wainga nui ngā whatu moana me ngā kahurangi. Stephen Braid e pakangana ki ono hoa piripono o mua. Ko au e ki ana whatu moana pe he rā koe? Me ki he wā pea tēnei ma Stephen Braid nei ki te whakātu, ki te motu, kai aia tonu ngā pukenga i roto i tērā tūranga te topatahi. I runga i te mōhio i aia i te taha o ngā Crusaders, ko ia pea te tuarua i muri mai i a Dan Carter. I nai nei ko ia tērā ka tūake pea ki te whakātu ki a Dan Carter, ki te motu hoki ka taia e ia. Ka rea no te Kapa Blues ki a hinga i waho ake i tarātou ake wāhi whenua. Nō reira, he painga pia tērā, engari Richie McCaw ko hoki atu ki tana kapa, ko te Crusaders pia ki te wā kāinga. Ko whakaia no tāua kapa Irena. Kriketia pōtai pango ki ahi treiria, ka rea e kore, ka tēno whakapau kaharawa atu ahi treiria, kia ea i a rātou o rātou hingatanga i ngā pōtai pango i te wiki nei? E hoa, ka rea he whenua i tua atu i ahi treiria, mo te hoki kaha mai whai muri i te hinganga. Ka rea kore ko Ricky Ponting tērā, kei te kaha whakangungu i tana kapa, me kia whakatika i a rātou he, i a rātou hapa, kia hoki pakari mai, he utu pea te whainga nui ai kia Aotearoa. Ko au hoki e mea na ko ahi treiria katoa pōpō. Aha kua taku aroha nui ki tō tātou kapa ngā pōtai pango. Nā, ki te riki me ngā tamatoa, nā, ko tino pai rātou i roto i wa rātou tākoro whakangungu nei. Ka pai tonu rātou, nā te mea kei te timata te whakataita NRL a tērā wiki, ka pai tonu rātou mo te timatanga o te whakataita NRL, haere ake nei, ka hoki mai rānei tērā kapa kore take marika o roto i ngā tau nei. Well, ko kite tātou i etahi wā te ahua piki heke o tēnei Kapa Warriors. Heoi anō ki au nei kua whakaatu mai te Kapa Warriors ki te motu kai a rātou tonu te ngā pukenga, aha kua te korenga Steve Price. O tira he ahuatanga, he kitenga pai hoki tērā mo te timatanga o te NRL. Engari tētahi atu kōrero papai pia mo tēnei whakataitai NRL ko Arana Taumata ne tērā uri Māori me te whakaaro pia a te nuinga mena ka whai tūranga a Arana Taumata ki roto i te Kapa Tigers, mera ka timata hoki e ki te tākoro tahi me Benji Marshall i roto i tēnei whakataitai. Ka rawe tēnā. Tēnā rawa atu koe Irena, pai te kororo ki a koe i tēnei ahiahi. Hoki mai anō a tērā wiki, hei aha tū mamau.